thir tu le ngai thatu zong te in zawain chipai ka buk chawa du sak na sang ber ka hlan bok chaw ani ole kan hriat thewangin lengpui si phir lens kam awangin party pathum ten CBI chuitir nge tumin FIR an thelut ani ti kan hret thewa emine fero chuan an thelut lawa CVO Chief Vigilance Officer nena CBI chuitir nge turin an request an nge dani ole engponi se sarkar masa boruak kan hrevekin karinga tute hunlai ma chuan rop wai skywalk boina na satak mai chuak to a journalist te point lok ayuk ta complaint te thelutin sum chingpen chungchanga zoram mi puiten thudik khriat kan chaka kan ring kan fan uak thewani kha amai ro chu khati hunlaya sarkar te khan thudik dikna mi puiten hriat kan chak em kha kan ram police mo CBI mo te an suitir ngam tlat lo mai le aom zia bera chuan thudik dikna kha an hubbet tlata mi puiten kan hriat an hlawani kha chutiang zelin tute ma sarkar hunlai po in thil langtlang lo tak rin helna thil om thei kha a om boka a tun trum chu kan pe hel de hleka arulang rotin kan soivek to lo mayanga kan hrethiam theu ome tuna chuan le kalphung thar mi pui sarkar alo piang ta lengpui si phiram IF in alei chungchanga boina na men lo alo chuak ta ZPM sarkar chuan a en kol zoram mi puiten thudik threngei se ti in arel ta rup mai le thil thu plen tu memo zep then po nei lovin langtlang takin CBI chuitir turin ma alata ani sarkar kan nei to tenen chuan ZPM sarkar zet zong a tha zongin avadang lam ta em tirau democracy rama hian sarkar siam tu mi puite za lo taka min lo kai hroi to tu tenen chuan ZPM sarkar zet chu te khin chi an ni talo top mai hetiang sarkar hi anilom ni zoram mi puite pathian mi te tong trai cha na chu pathian tri mi ram hruai tu te chuan dikna an ma chuan thina ni tin seideu takin tun trum chu thu ma hruai kan nei velok ani e ole tun trum ma sabera tan chuan lengpui ram leile Epstein Files Khawvel ngor tu ti thu pui manga po Gilbert Ralte thuziak ngainom takle beng war thak tak mai hi kan ngai kha ho don ani tuna ilo ngai kha ang American ram mi puiteril ru lo khat deu thien tu chu Epstein Files sa tu tenge omang ti ani Elon Musk le Trump hanin muthiam lo zoi lai khan Elon Musk hian Mr Trump chu Epstein Files sa telve chiang ani ati chuak tamau mai American lefties ho mongko hurte hurlem lote mi om her hote patilte lesbian etc te chuan chutia an mi huat bermai Epstein Files omnia Elon Musk an asoi chuata ka chuan an party Democrat Party Congress member te chu Epstein Files release tura vote thak thuai turin an du ta em mayani nikum November sangni somni panga US Congress te chuan vote an han thak tangeya adu lam chu zali somni pasari adu lo lam pakhat chain no atitani result aron chuak ta surprise Epstein Files chu an hong ta chi ale lefties ho pathian te nau ho Bill Gates Bill Clinton etc te anron lang ta sup mai sia surprise hi ani tangot maya lefties ho chu an hoi lol tamai ani Donald Trump ming chiat na tu reng alo omle silo Elon Musk ati ta thunga ngai khazelang then kha chuan hi Elon Musk te ruwa mana an ngaya Democrat Party work chiat nan Donald Trump nen an game khel lek ani anti chota ani lengpui len scam matita ngai khazelang party pathum motin FIR CBI an thelu don chu anita Congress le MNF te hian an be sayang an mume wangem mo lengpui len scam hi alo Epstein File ve viawangem atopa hian ZPM party hi ming thatakin achuak lel mailo mo ilo thir zelte ang hatiani ole khati zong kha ania awa thaina wangai nom riap vele Epstein Files ti hi thil diklo thil thalo ti tu
rin hlel omte omna file ani nge yanga chuta chuan American President Trump an ring hlela Democrat opposition lam chuan PR ten siama Trump hi kan ring hlela CBI ko aya Epstein File hi hon nge kan duani an tita lua mai ani ti chuan CBI General Consent pek aya vote an thak ta Epstein File chu an han hong ta chia maya putrama chuan diklo na ti sualemo lengpui si phirama chuan thilbol lo reng alo ti ta silo opposition hruai tu lo ni to ho Bill Gates te Bill Clinton America President lo ni to te ming alo lang takul kul mai sia Democrat Party opposition ho chu an hoi ta lol mai ni enting na anei thle mai Gilbert Ralte chunga lom thu kan soi tak meu ani ole adot le chuan CBI ko lu du ve a ti thu pui manga Hriata changte thuziak ngai nom tak mai hi in ngai Khawvel te ang CBI ko lu du ve a MNF style atia hoin Chief Secretary kam Chief Vigilance Officer Mizoram Sarkar nena FIR an thelu hi adiklo po ni chuang lovin kan CSMO CVO hi CBI mi le sa anilo shima MNF party ang hian CBI ho hi ko lu tak thei an ring lova Mizoram CS CVO ni bok hi sir please in milo puite milo nor pui vero o anti anima na Congress style anni hi chu National Party ve ngat kha ania thilkal mang chu an hrewe deuh zawk ni in alang aizola CBI unit hi Mizoram chunga CBI roidu tumtu te tan chuan panmasak ber turdik tak chu anni aizol unit hi sub inspector rankin a Khawvel le chawa an pute CBI SP infala an lo the chowe don ani Congress CBI ko lu FIR thelu tumdan hi a kongmang fet zok ta ani chu maro chu heleng puis kama hian anni hi chu an ruling lo rei to awangin he khesi man mo takin chinfel ni lo se engtin tinemo sang ni somni pariat kum top in thana involved nan man an it anima na ZPM others ati ZPM le adangte ati ve thungta an style ani chu ZPM point naktu ka CBI ya FIR thelu ve antuma anni hi state ruling party ania andu chuan an forpui thei ber turangai anni MPC AAP etc te point lengpui lens kama hian CBI nena FIR thelu ve vadro se mandeu laya kan thian pa CNN kan ti na thian pa Minister MLA recommendation letter ti vel hi angai poimo dan tok thiama har safiaw lo mo katia all samdan formula chu CM Minister MLA recommendation letter ron keng vekse keinin free talkin du sakte lo thotir loila ati kan nui dun hle nge ni tak state of charge kan ni ve bokalom state of FIR to CBI ni kopila kanin metok viau mai theyasin beidong tur khopin kan Mizoram le nam siam thathi kan la boy pui tak hlom lawania je hawa zire ti chung zelin atiani ole adot le chuan lengpui le si phiram khal chungchang hi ti thuziak ngainom tak maya hi in ngai khale tiang sarkar ma saten khal an lo tum nge ani ti chu anin dorna document atangin afia hle lengpui khotlang hruai tu ten an hrelo bok ani ome opposition ten sarkar lai chu CBI chuitir ngei turin an phuta consent pengei se tin an karna hle ani sarkar lai ZPM in FIR thelut phot se consent chu peksa ani thule thilom dan chiang tak mipuin hrengei se andu thuan soibok MNF lam chuan FIR thelu aya CVO Chief Vigilance Officer Chief Secretary lama thlen antum ta hlo loya ZPM lamin intirau rawani chuan akal phungdik proper channel rangjok te nuknai le olsam zoka mipuin thudik an hriat theinan tin FIR thelu antum thung ZPM 10 tongkam moi manga kong olsam an zona wanga kong kual zo lowa kong hnai zok an zo don wanga lo ngai chang mai turin an nge ani MNF lamin ZPM tongkam moi zok mana wanga an ngen na chu aswal zong boka kai herle in CBI chui lo wanga nge nangin an ngai koile mek ang loya engponi se thu
thudik chu zoram mi puiten kan hre thuai tura ngai la MNF lampo hian political balls ten om tak khel hi ban san ngam sila ZPM sarkar malak na tur hi rin ngam lo ta se delay game hi chol san ngam se ati theitu chu sarkar ding lai ani anti cham chi boka kong dang rek ko lo hian sarkar malak na hi thlop ngam ta se an politics zin kong hi an pot sei thei jok ome ati ani e khai angai nom hle mai ole ato berna tan chuan puhriat changte hi MNF lam hian an pu chelea an pu chiat na hi kan ngai kha photanga ti chuan puhriatan a chan le na hi kan ngai khle don ani engtin tak chang le tang mo tin engtin nge an pu ti kha in shema sa phot teang manchang ei tu masa antia manchang ei tu chiang bal masaber hriat changte noi som zet adong ve antiani hriat changte hi tun naya ZPM social media army tho hlok ber ani meka manchang ei phaka atel hi amaklo ukil fi ani tia soipial tum don ta se witness angin ming asaina chuta po ukil ani na angin assign lo chuwangin Lengpui len scam kanti mi puin CBI chuitir kan du meka hian hriat changte hi manchang ei tu ani tin MNF lam hian an pu ta a nei hi MNF ani karing ringota MNF lam ani karinga kaloring sual palani ro chuan an hriat thiam na le an ngaidam na kadil ngalani amak thin ngat te manchang chu enge tin in ngai tharep rep mai te hang ZPM hi a party angin ka chanemo issue basin ka chanemo ani point keima mizo Christian tribal thu le du thanna ani vek kami mal du thanna ron in rol tum du vak su kale khazirna fi po cheng khat tak ngial po min tum sak bok si lo chuti lain Lengpui ram mingte an asal na lama aram shal sak tu le aram commissioner tu Henry nen an ram shal na an don huna anin semdan tur sharing amount soipui tu ni in witness pahnia kalo chang vea he caption siam tu pa emo nu hian amizo tong hriat thiam danin manchang ati hi kut emo ka ha man ser tur soipun sak awanga lom tu soina angin amang nge manglo ka hrethiam bik lova thil om zia chu mingtea ram nei tu shal tu chan tur hi Henrya azor shal sak tu ne na changin cheng vaibel se samthum panga atanga vaibel se samsari kalo soitam pui ve hian ukil thian then khate chuan iwa hawe o vaibel chenga tal demand tur zo kania min ti thunga engdan law and logic noya ma thil diklo dan phal lo tina an act of criminal conspiracy a om map lo ram commission tun ram nei tu abum na sat lutuk lo nan ram nei tun min ngen angin kalau in rol ve mai ani zok ka in soi fia nem ta hle a hriat fia har sanga aniang e nge ni heleng puiram i suwa karol fel fai takhi hriat fia sak min lo sak zok whatever ever soi tuilo nan mut tuilo nan manglo phot tila he picture mo caption hi tukina ka messenger ka dong nola a source ka zota WhatsApp group pakhata anron forward tibak min hrille thei silo ngen na he thil mol muklutuk rap thaka ron ngai to chuaka ron siam tu hian emo siam tu hre emo hian ka number 8118965588 ama contact na tur le address min lo hril tewa heti khopa rem lawa min zim to tum tupa emo nu hi ka tong trai sak duwa tong trai sak adulo point lokot lama defamation case turin ka hnuk lut duwa heti khopa min loral khathuat chan hi min hriat pui ve hlom te po in chak karing abial nu emo nupuin min lo star lutuk a hre chuak thar nge engtin emo tak na trek tokin a huan thlai ka lo pe sak to ti te po hriat acha ko molo mole atul viaule ngaidam te kan dilan yang chu ukil fi ukil hian chan sang awangin anma ni rondor tu te hne na tangin an kut ha man ka soipui ha man tlan kwal sak ha man an la thina ron man shim consultation fee te po a oma amai ro chu ukil advocate le client anga ukil fee anin lak sak hun chu kota an kalpui dona vakalat nama manga in roina thuthung an zia chia nuwa chau advocate fee hi a official takin anin petatrin mai zok ani ole khati zong khania nie he caption siam tunu emo pa hian
Hriata hi pu chia tum ve shim shima asiam ni berin alanga thilom zile kal mangpo a hrevekin karing chuti chung chuan angai tu na zong aseng ve a mi puite tana oyom theyang perin he caption dot chiang lutuk khi aron ti chuak te po ang viau mai le eng poni sila kan ram ro rel na hian pathian lal ram ni lo mishing te lal viau na ram aminga democracy administration a ero dictatorship style how to lu ber in tlon siak na politics ngai na tlat tu kan latam lutuk hi chu apoi tak zetin ka ria dot chiang lutuk po kan phu chuak du zel mai zong ani hi hetiang lam hoya ngai tu na sen fo hi a ha thaka tra hi a chuak vong thin zo kani ole khati zong kha tun tumata na kan ti thei chu lo ni le ta a clear tu le ngai thatu zong ten khoi takin comment section lama in modan le ngai dan te min lo share sak le liam turin in khoi na karon nge ne like comment le share te tin min na subscribe lo te point min subscribe zel turin in tran puina kangen tak meu ani e